Kumsang ka zakwa somli pasaria Britishin India ram achhuah san khan India mi puitia khichat lian tak asiama chu khichat lian chu lo thang zelin India le Pakistan hi aron piang ta ani kumsang ka zakwa somli le pasari hun lai ka chuan Jammu and Kashmir hi optu ran nei Princely State anlani acheng mitam jok te chu Muslim anni lain an hautu ber Maharaja ero chu Hindu ani thunga hei hi ria in India le Pakistan te chuan Jammu and Kashmir chu anram chunga rin lu andu ve a anlal Maharaja ero in thuthlukna asiam theilok lova October sangkha zakwa sumli pasaria chuan thil omdan a in thlak ta Pakistan nammol peng chikhat Pashtun tribes anti te chuanin Kashmir anrun tangot maya hetia India ina Kashmir achu puima anrun hi chuanin se Kashmir hi olsam takin Pakistan huang chunga senglu athai don ni in anri heng namual te hian an kalna chin apiang khuwa an hala an rok mai baka baramula khuwa an thlen phai chuan mi te thatin an mai chiate an pong so sak tawa maya Jammu and Kashmir lal ber Maharaja chen nakopui Srinagar chu an lutre titi tamaya Maharaja mang ang chuan India sarkar puina atil ta chu chuk maya heti laya India Prime Minister Jawaharlal Nehru le a deputy Sardar Vallabhbhai Patel ta chuan fin an lo chu vele le Jammu and Kashmir hi kan pui ani chuanin Kashmir hian India azom ngei tur ani ang an lo ti ve tlat maya Maharaja mang ang chuan hi helavin a ota maya an rem tinghal ta chuti chuan India sarkar chuanin aral thum le asipai te chu ven himna na thok turin Kashmira athon chho tawang fangani hetia India in asipai le ral thum te Kashmira athon chho nu loka hian India le Pakistan te chuan INDO an tranta India sipai obbit na nuaya zalen lim lot mai man ro tha la nei lem lo tan chuan INDO hau tak le nima sela huaisen takin uri punsle nostera mun vote le chang chetaka chuan an baya Kashmir run tu te chu an theito pin norlet an han tum ta ani tha arala Kashmir mun sang le futak ani to laya classic han ni le phai chu INDO har sa le ma se atu lam mai ina an sipai te nu tol an tum tir lo awangin sipai anin thon bel zela ram le ram inkara INDO na chu apong tual ta ani he INDO na hian Brigadier Rajinder Singh ho mi zale tena India sipai cha bel an lo thlen ma tribal fighter sang khat chuang an lo dang na chuan ngai san a lo le Major Somnath Sharma a company tene na badgar mola in pedu hau lawa thi thlang zo ka ral an do na te chuan ngai san a lo le ani sang ka zakwa somli pariat lei hola chuan ram pani te chuan hosak na satak an chan to an ram pani in an tlak chet pui tran ta sipai tam tak an thi to civil mi poisoi lo tam takin an tuarin an thi pui to boka an thunjom zel chuan hai aina sa in an tuar zel don ani ti an fledun chiang hle ni indi chuanin chung chu athen zel to lo nan fin chu in United Nations chu inrol turin angen tangot maya United Nations puina nuaya January ni khat sangka zakwa somli pakwa an inka chu an cholta an inka cholna laya chuan ramri khamin line of control an vota Kashmir chu mun ni Pakistan le India ram abai ve in an thenta ani he line of control hianin in rem na fam kimero aking hau lava boina chin fel lei theilo anu ze la nun na tam tak latu alo ni chhota zel zo kani sangka zakwa somli le pasari INDO na atanga kumsong pariat na alo vaya sangka zakwa somruk panga po chuan India le Pakistan eroin thian ni an latum hau lo mai
Pakistan hruai tu te chuan aruka Kashmir Muslim te chu fuya India sarkar laka heltir thai mai ani anring le ta a Operation Gibraltar anti noya chuan Pakistan sipai sangkhat chuang zet te chu tual chung mi angin anin thuama helna cho cho tumin boina te naw Kashmira chuan anu puita a ma se antum lo angdo main he boina te naw anti chu hi Kashmir mi te chuan an hu vele sarkar an hretir ta a hetia Pakistan sipai tena tual chung mi anga boina te naw an siam hianin chetlak anei rem tak lawa chuanin INDO na akai chuk le ta thoya INDO pui pani na nu a teng manga inbai na saber chu asal utar huna chuan an nei ta ani he inbai na hian mitam tak an thi a civil mi tam tak an thi a ma sengin ral thuam ro pui nuclear kan ti ang chi ro an na nei lo awangin man ani thil lawa INDO na reng renga hian ron thel tu le ron timit tu an angai thina wangin USA le Soviet Union te an ron enroll ta thu ya an ni zai nuya hianin an INDO voi ni na chu an ti top le ta a an ma ni ram chin ve a in sa sengin sangkha zakua somruk paruk January a Tashkent Agreement an ti chu an sign le ta ni ma se herem na thuthung ero hi ala ter thong le a he INDO na hian ram pani te hian ka chake anti ton ve a ma se tok na sa tak sipai tam tak kalta te ro he INDO na mul tang hian an ron le lo ani sangkha zakua somsari pakhat INDO na India Pakistan INDO tum na kum sangkha zakua somsari pakhat alo ni chuan East Pakistan kanti tuna Bangladesh ni ta hian chhum dum tang alo lang le ta a eti hun la hian East Pakistan le West Pakistan te hi India ramin akar che a East Pakistan Bangladesh acheng te chuanin andu anga ngai sakna le enkol na West Pakistan sarkar atanga an hu lo awang chuan an lung ni lo le a East Pakistana cheng te hianin Bengali tongan manga namdan le dun te nei an ni ve bok awangin an namzia rang chhomdol chu an du ve a an foi tu Sheikh Mujibur Rahman a in thanna ne na an chan chu West Pakistan sarkar lam chuanin an pom pui sak du de lo maya chumi chu du lovin mi pui helna a chuak ta ani he tual chung helna hian Pakistan chuan Operation Searchlight adin taruk maya East Pakistana nor na hoi hot mitam takte chu athata khu an hala mitam tak an ral ta na India rama po ral tan makta doi somvel zet an luta heti hun la ya India Prime Minister Indira Gandhi chuan East Pakistan torna chu a en liam sak mai thei talawa ral tan an pungzel awangte INDO na lian zok te a thlen thei awangin India chu East Pakistanina zalen na asol konga chuan apuita ani Pakistan sarkar chuan hetia India ina East Pakistan ratlante alo puya zalen na an sul na konga alo tran pui chu angai dan ani lo le a December ni thum sangkha zakua somsari pakata chuan Pakistan sipai thlona te chuanin India sipai te thlona mun pui chu apom ta a India chu INDO na muala anuk lut ta ani he INDO na hian India an chung nong le a East Pakistan sipai mukti bahini terwal chuanin sipai tam takin thanglam atangin West Pakistan sipai te chu annora ni som pathum chungin Pakistan sipai te chu an tuzal ta der maya vanlama India sipai thona ten an tam ni a tuipui lama INDO long rual ten an khuap le boka December ni som paruk sangkha zakua somsari pakhat chuan INDO pui pani na nulama tlomna na saber mai ni turin Pakistan sipai singkuala te chuanin takha andal thuam anda thata ani khovel ram sang te chuan Bangladesh ram piang lai hi an thira kum sangkha zakua somsari pakhat INDO na hi
rampani Indo nangot ani lava digna zalen na le mipuite digna chanvo hum hal sakna ani awangin Bangladesh mipuite chuan he Indo na hi an ngai lu hle ani Indo tum lina Kargil war kumsang kha zakua somkua pakua alo hera Indo na tum thum lai an nei to awangin India le Pakistan te po in rem takin mitam tak chuan an an bai sei to a chuti lain Kargil tlang vo taka ero boina alo in mung me ka Pakistan sipai te chuan tual chung mi anga in chei le in ramri an ron kana India ralven bu Kargil tlanga mi te chu an ron luat tamaya India ina ladak apo na chuchata Kashmir nei pumlum chu an latum tafanani dira chuan India sipai te chuan boina lian tham ni in an ngai lava ma se rei lo te a Pakistan sipai tam takin Kargil tlang lampang panin an lon me kani ti an hu chuan rang takin an zui ve tangala India sarkar chuan Operation Vijay ati chu apuang tangal boka he Indona hian Captain Vikram Batra le Yojandra Singh Yadav te chu silai mu tong chunga an polte puize la nunna an chana wangin an min thale a Indian Air Force te po han enroll ve zeu thin ma se Indona lian thamjok sarkarin athen alo awangin line of control ero peltir aphallo thani z Kargil tlanga ani dep nuwa khovel ramdang te ngen na angin July ni somni paruk sangka zakua somkua pakua a chuan Pakistan sipai te chuan nungtol zai an relta a India chuan Kargil tlanga aral ven buk te chu alakir le ta ani Kargil Indona hi fit sing khade sang ruk zeta sanga nei ani awangin boruk aripa ashe oma chu wangin sipai thalai tam tak an thi a sipai thi te hriat rengnan hian kum tin India ram sarkarin Kargil Vijay Diwas chu sipai pual tan anei ani